ngisibhale entaleni igasi bangibiza umolera ayivele ngundade esibaleni. Oh nigga, you can't do this right now. Oh. Ayimele ngisibhane ndade ukuze ngipophe esibaleni hlokomele lifathi ndade wathi banamona ndade mona ndade sewubhoko sibale mara ngiyakhula ndole sibale ngifuna ukumphatha umbane manje ayimele ngisibhane ndade hlokomele lifathi ndade wona kunzima ndade ayimara ngiyethemba mnganami wemdali uzongisiza kulewe. Hayi vele sibaningi idayam kulo mculo kuyasiphana mnganam baningi bezama mnganam baningi bejika mnganam. Hayi cause kuyafiwa kulewe abanye batshwala ntangam abanye bajoyina mnganam abanye basicisha ntangam izimpilo ihlaba mnganam. Hayi angisoze ngivume mina nangona kunzima kulewe hayi umdala uzongisiza kulewe. Hayi ntwana nizozama nizopop futhi nizolenda kulewe nangona bengiloye bengihleka kodwa ngizopopa kulewe. Hayi mara ngiyakhula ndade nami sengifuna ukumphatha uMandela. Akaseno ntozo G8 government account ukuvela wena kudabuka ama G-string awudlala sex champion KZN Andre Benegan Devon Mbangini Njaka Scroof man